Greenies Podcast, your number one podcast. Dr. 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 Greenies Podcast, your number one podcast. Thobela barati le balatedi ba letlakala la ga Professor D. Mremi yo a bolelago mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala go tswa ka lefatsheng la Pankopo. Ke thabile kudu go ba le lena le gono mo lenaneong le le botse lenanego la bakgethwa ba morena mo letsatsing la Sontaga. Lona letsatsi le botse le ileng la kgetha ke morena. Lona letsatsi le re ileng go boledišana ka mokgwa wa dipono. Ge re bolela ka mokgwa wa dipono re bolela ka batho ba go bontšhiwa. Mang le mang a ka ba le mokgwa wa pono.
mang le mang o a bontšhiwa. Ke bolela ka baprofeta ka bolela le ka batho setšhaba ka moka ka kakaretso. Tla ke dire so e re before ke tswela pele ka taba ya tlhogo poledišano ya rena le gono ke tamiše di-archbishopo ka ntle ka go fapafapana ga lena le dikereke ka go fapafapana ga tsona go ya le ka dikgati ke ge ke re dibishopo Thobela ka sepela ka ya baruting ka ya baboleding ba lentswe ba efangeding ka ba ka tamiša le phuthego ya modimo ka moka ka re kgotso ga e be le lena ke sa leba le mangaka ke sa leba le boprofesa le lena go ya ka dikgati tsa lena le magoši ka moka ke re a modimo a le dire ka go loka modimo a le godiše tumelong modimo a le hlogonolofatse okay archbishop le kala go tswa lefatsheng la Pankopo ka tlase ga kereke ya bakgethwa apostolic church e le go kereke yona ye e berekago ka mokgwa wa semoya le go thuša bao ba le go ka gare ga ditlaišego mabapi le semoyeng le bao ba sena go tharollo mabapi le semoyeng sa bona. Ke a leboga setšhaba sa modimo bjale mo nakong ye ntši batho ba na le go se kwešiše batho ba na le go se tlhaloganye ge re bolela ka mokgwa wa dipono medimo e bolela le rena ka malemeleme kampo ka ditshwantsho go na le lengwalo le leng ge re tsena ka gare ga mangwalo le re ge le fela le ruta batho ditaba tse tsa bo modimo le fela le ba ruta le ka ditshwantsho gore ba bang ba bona ba kgone go tlhaloganya right medimo e kgona gore lemoša dilo tse ntši tse di diragang mo maphelong a rena mara ba re bontsha ka mokgwa wa ditoro kampo ka mokgwa wa dipono medimo e kgona gore ba bolele le rena ka mokgwa wa dipono ge re robetse nako nngwe o kry-e le gore batho ba go dutse makgotla ba rera tsa bophelo ba gago then ge batho ba go dula makgotla batho ba ke batho ba ile gore ba nyaka go bona o aparelwa ke leswiswi then medimo e tlhakantšha ditlhogo ba re e re o faposa ngwana wa rena re o mmula mahlo ka seo se diragalago godimo ga bophelo ba gage then medimo ba ya dipolelong ya re mola ba ile dipolelong ba re a re tseyeng taba e re ile go e bontšha ngwana wa rena seo se nyaka go bona se direga bophelong ba gage medimo ba kgona go tla ko go wena ka mokgwa wa gore nako nngwe e ka re o robetse wa topona o le ka gare ga toilete kampo ntlo boithusetso ga go kgonege ka baka la gore bontši ba rena re tlhoka leitlho la semoya kampo kwešišo ya dipono bona ba nagana gore ge banna nna ke bontšhitšwe ke le ka gare ga toilete taba ye wa e fetisa fela go bontšhiwa o le ka gare ga toilete o tsebe gore ba go rwesite leswiswi kampo ba nyaka go bona ba go rwesa leswiswi ge re bolela ka mokgwa wa leswiswi re bolela ka taba ya gore ba nyaka go bona dilo tsa gago go sa maswiswi ke a mantši maswiswi ga a tshwane mara badimo ge ba tla ko go wena ba tla ba go sebosetsa ka mokgwa wa toilete kampo ntlo ya boswela mare wena o tepona o le ka gare ga toilete wa tipotšiša gore mara bja le toilete kgante go diragala eng gane ba go bontšha gore ba le ba go laola leswiswi ba le ba bošigo ke batho ba e le gore ba nyaka go bona ba go rwesitswe leswiswi mohlomong godimo ga mmereko wa gago mohlomong godimo ga dilo tsa gago tsa bophelo ba nyaka go bona go sa loke selo ba nyaka go bona ba go tšeetse seriti ba nyaka go bona bophelong ba gago o le motho fela le go le setšhabeng gore ke a bolela batho ba sa go tseele tlhogong ba sa gokwe di ka mefutafuta medimo batla mo go rena ka mefutafuta nako nngwe o kgona go lora o hlapa go lora o hlapa ka gae ka bafong ke sefifi nako nngwe batho ba bomme motho o kgona go bontšhiwa kampo go lora a le matšatšing kampo sesading ka sekgowa ba re a le diphirotong
taba yeo o e lemoga go tlogela le gono ke sefifi ga se dilo tse e le goreng o tshwantse wa tiša go di lora nako nngwe di tla ka mefuta-futa that's why ke re medimo communication ya bona e na le go ba ka tsela ye nngwe mara gantši le ntši ge o bontšiwa o le sesading o le motho wa mme o tsebe gore ke ge ba leka go wapesa leswiswi kampo medimo ba leka gore kampo mangolo ba leka go bontšha gore ngwanaka kampo ngwana rena o ka gare ga leswiswi e tshwana le go bontšiwa o lora o wela mo mošimeng kampo mo moleteng excuse me bontši ba rena o kgona gore o robetse ba bang ba na le go e bolela ka polelong wa gore o kry o lora o wela kampo wa sepela go bona o wela ka gare ga molete kampo molete o bulegileng taba yego mo go rena e tla ka mefuta-futa ba bang ke a tseba gore taba tsa mafu di tla ka disaene tse ntši mara ke tlo go bolelago ka yona ke e le goreng e ya dominata kampo e diragalela batho ba bantši ke fela gore that's why nako ngwe kerekere motho o tshwanetse o te tlhalogane motho o tshwanetse o te kwešiše gore bontši ba gago o tekele tlhoko o kgona go bontšhiwa mošima ke lehu ba leka go go bontšha gore go na le bothata bo botlang kampo go na le bothata bo boleng gona kampo ba go nyaka ka mokgwa wa lehu ga ke re le gore selo se se ka di diragalela rena ka moka ba bang lehu le tla ka disaene tse ntši mara ge ke generalizer bontši ba rena le go ya le ka mokgwa e le goreng re experiencitse ka gona ge e ka re o robetse wa bontšhiwa taba ya molete o wela ka gare ga yona ke go bontšha gore dira di tsogile maatla dira di a go rera ebile di go rerela go bona o ya ka fase ga mmu kampo ba go relela leso kampa go na le leso le letlang le le goreng le ka ba gona mo familing e ya le ka gore medimo ba itisitse ka tsela mang e tshwana le bontši ba rena ebile ba bantši ba e tseba motho o kgona gore a bontšiwe a nyalwa kampo a nyala kampo a bontšiwe o mong wa leloko kampo wa mo tsebago a nyala le ka gare ga lenyalo mo nakong ye ntši le represent especially mo diponong kampo mo ditorong ke lehu go raya gore go na le bothata bo botlang bo go tlela ka mokgwa wo go bjale medimo ge e tla mo go wena language ya medimo e nyaka understanding e nyaka bo ikwešiše bontši ba rena re na le go gagantšha ke dipono ene ga se le gore ka moka dipono re a di tlhaloganya le rena di na le go tla nako nngwe o kry le gore e nkgakantšhitse mara e nyaka o te tsebe o dule fase o e analyze gabotse then o tlo o thoma go kwešiša especially batho ba semoya ke a tseba re ba re le mmogakanego bontši ba rena ke setšhaba ka kakaretso mara ba semoya le bona ke nagana gore bontši ba nkwešiša ge ke bolela ka taba tse ke bolelago ka tsona mo medimo ge e tla ka tsela ya bona le language ya bona kampo dipoledišano tsa bona le wena ge o robetse di tla ka mokgwa o e le goreng batho rena le go latlhagela ke go tlhaloganya be ra boela ka gare ga mathata re wa makatla ke ge motho wa semoya kampo moporofeta kampo motho o a berekago ka mokgwa wa ditaola kampo marapo a go botsa gore medimo e re go lekile go go bontšha mara o tlhokile tsebe kampo leitlho la semoya go kwešiša seo re neng re nyaka go go bontšha gore ngwana rena tlhokomela ko pelenyana o tlo ba le bothata ge re ya mo tabeng ya dipono setšhaba sa modimo re tshwanetse re ka go teketla bontši ba rena re a bontšiwa bontši ba rena re a lora mara ge re tsoga re lebetse wena o bora o nna ke lorile fela mara hae dipono tse di a tshaba kgante ba go etile pele ba go rwesitse leswiswi la gore le ge medimo ya gene e le ka go go sebosa ka bothata bo botlago o palele ke go bona bontši thata ge ba ka gore go rwesa leswiswi dipono di a sepela go tono fela go rothela pono yeo nakoego modimo ba go tlišeditše melaetša
ya tla ya feta wa tseya nako o sa bone. A re atiseng go pheta ditaelo. Thibela bolwetse iphala kalafi. Ge ke bolela ka thibela bolwetse iphala kalafi, bontši ba rena re thoma go ema mola go thatafile. Bontši ba rena re thoma go gopola Modimo kampo go bitsa Modimo mola re le ka gare ga mathata. Goreng? Ka baka la gore ge go le bose re ja re thabile, re lebala medimo ya borena, ra lebala mangelo ya borena a re hlokometse go bošego le motshegare, e be ra lebala le Modimo. Then ra thoma go ba le bothata. Medimo ya thoma go kata-kata, ya thoma go bulela dira ke ba thoma go lemoša gore bjale rena re a rena bophelong ba gago ba tla ba go apeša leswiswi. Dipono di a tla, ya re bošego o robetse, medimo ya theoga ya go fa polelo, ya re ge o tsoga e tshwantse o tseye polelo o thuša ditšhaba o le motho wa semoya kampo wena. Le go se motho wa semoya, medimo e le ka go go sebosa gore ngwana rena bothata shebo, tene wa tlhoka leitlo kampo tsebe ya go ka baka la gore o aperisitse leswiswi. A re te tlhokomeleng maAfrika, setšhaba ka kakaretso. Baprofeta le baruti bontši ba itseba polelo ke e bolelago mo. Polelo ke e bolelago a re di atišeng go tlhaloganya taba ya dipono le taba ya medimo e re tlišetša ditaba gore re kgone go kwešetša. Polelo ye nngwe še, bontši ge re robetse re bontšiwa dinoga. Motho o kgona go bona hlware, noga ye kgolokgolo, noga yeo ke ya medimo. Barati le balatedi le bathegi le babogedi ba letlakala le la Prof D Moremi, ke se boeletša gape ke re yo a bolelago mo ke Archbishop Lekalakala kampo Dr. Lekalakala go tswa lefatsheng la Pankopo. Yo e le gore go thuša setšhaba ka mokgwa wa semoya, ebile a bo a thuša batho le ka mokgwa wa marapo kampo mokgwa wa dipheko. Ge le nyakana le tlhahlo go tsa semoya kampo tlhahlo go tsa marapo, le kopana mo go le nna mo go nomorong e latelago 082 4745 805 082 4745 805. Le ka ikopantšha le rena Monday to Sunday ka di laboraro fatsheng la Pankopo 3382 Boikhutsong section. Re na le thapelo ya go thuša batho ya go rapella batho. Ka di Sunday re tsena kereke ka 11 o'clock, ke kereke ya semoya, ke kereke ye ile gore e theilwe godimo ga motheo wa baprofeta le ba apostola. Ke kereke ye ile gore e theilwe godimo ga lejwe la Jesu Kriste. Ke sa boeletša gape ke re ikopanye le rena go tswa mo go 082 4745 805 ge le nyaka tlhahlo ka taba tsa dipono kampo ka taba tsa semoya, re gona re tlo le thuša. Le ka founa nako e nngwe le nngwe mo gare ga beke le ka Mokibelo. Ge re paletse ke go tshwara megala ya lena, re tlo go boela mo go lena, ra kgona go kwa dillo tsa lena, ra kgona go le thuša. Right, a re boeleng ko tabeng ya rena ya tlhotlho ka tsa dipono kampo tsa ditoro. Bontši ba rena re kgona gore re robetse re bontšiwe mokgwa wa tšhelete e tlang e le ya silver, ke mahlatse godimo ga gago, e ka tla ka mefutafuta. Mohlomong o robetse o bona mogala ba go fa tšhelete, mare gore wa lebelela tšhelete yela ke di-coins. A ke tsebe gore ge ke re di-coin ka polelo ya borena ya seAfrika nka e bitša bjang, mara ge ke re di-coin la nkutlwisisa. Ke lucky ge re bona noga e kgolokgolo, noga ya hlware diponong tsa rena. Bontši ba semoya, ge ke bolela ka semoya ke bolela ka kakaretso, ba na le go bona noga e kgolokgolo, noga ya hlware. Noga yela ke mahlatse, ke go bontšha gore medimo go na le mahlatse e tlang godimo ga gago kampo o motho wa dimpho, o motho wa mahlatse kampo o na le mahlatse bophelong ba gago.
that's why gantši o kry-e le motho ga ile go nyaka tsa bophelo kampo go nyakisisa ka tsa bophelo e ka ba moporofeteng e ka ba marapong ba go botsa gore wena mantlhatsi ya gago ke ya mantši kudu gane medimo e lekile go go bontšha diponong gore ngwana rena bona mahlatsi ya gago o lebelle gantši ge o ka tlhahlwa re mo go wena ga nke go lweša e tla ka mokgwa wa peace right ke a feta mo tabeng ya hlware a re tseneng mo mokgwa wa pula ya medupi ge e ka re o le mo diponong wa bona gona pula ya medupi ke mahlogonolo ya ihlalosa le yona ge re pula tsa lehlogonolo ga dina ka medupi dipula tsa mahlogonolo diponong medimo ya gene ya go bontšha gore ngwana rena o ka gare ga mahlogonolo kampo dimpho di etla kampo o motho wa dimpho o motho wa mahlatsi ka sekgowa ba re ke lucky pula tsa mahlogonolo ge di gonela ke go bontšha gore medimo ya dile di atla medimo ithabile ka bophelo ba gago o ba direla tseo ba di nyakago ba tlo go nošetša ka dipula tsa ditlhogonolo diponong tsa gago ke go bontsha gore bophelo ba gago bo sepela gabotse excuse me ge re tswela pele ka taba tsa mahlatsi diponong tsa gago o na le gore o robetse o bontšhiwe o reka diaparo tse ntshwa kampo new clothes diaparo tse ntshwa ga se le gore ba ra gore go sa mama o ile go rekela diaparo tse ntshwa kampo ona tshwanetse o reka diaparo tse mpšha ke go bontšha gore mahlatsi a go aparetse bophelong ba gago go tshwana le gore o robetse o bontšhiwe o fiwa ditlhapi kampo o bontšhiwe o bona o reka tlhapi kampo o bontšhiwe o thea ditlhapi selo seo ke mahlatsi selo seo ke lucky selo seo ke dimpho bontši ba rena re ka itlhaloganya ka ditsela tsa go fapafapana ka ye ile ka bolela mara bontši ba rena mo maphelong a rena tse ka moka ge di tla ke ge di tla di go bontšha taba ya lucky kampo mahlatsi bophelong ba gago gore modimo e adile di atla medimo ba go theišetša tse di botse tse e le gore mohlomong ile ba go tshepisa tsona kampo ba bang ba re sena le leihlo la semoya kampo leihlo kampo tsebe ya go kwešiša dipono ke ge ba leka go go bontšha medimo ya gone gore ngwana rena bja le nako e fihlile ya gore le wena o ile go tea tseo di go tshwanetsego e swana le fenitšhara nako nngwe e ka re o robetse wa bontšhiwa le ka gare ga shopo ya go reka fenitšhara le yona ke mahlatsi ke dimpho setšhaba sa modimo e swana le go tepona o robetse e le yone ya diragala bontši o bontšhiwe o ga mohlare wa di-fruits kane maungo ge o ga maungo ke mahlogonolo ke di-lucky ke dimpho go tswa modimong le badimo ba geno go raya gore medimo e kgotsofetse ka tsa bophelo ba gago ke le ka gore re kgone go te košiša ka gore medimo dilo tse di tlisa ka dilo tse ntši tsa go fapafapana tsona ke tse dintši mara tse gantši medimo ke tse di ratago go di tlisa maphelong a rena right ga re tsene ko tabeng ya bolwetse badimo ba kgona go go bontšha o robetse o le godimo ga mpeto go robala godimo ga mpeto ke gona go go bontšha gore ngwana ka hlokomela ba ba bohlale ba bohlabela ba le ba go buswa ba go buša ba leswiswi ba nyaka go bona o le ka gare ga phate tse di fišago kampo diphate tse tšhesang ba nyaka go bona o le ka gare ga bolwetsi mo bona e tlabe bego ba go reretse bona ge e kare o le gare ga dipono wa tepono o le ka gare ga dikobo o robetse godimo ga mpeto o tsebe gore bolwetsi šibowe
kampo ba ka go bontšha malome kampo mongwe wa leloko kampo ba go bontšha bao ba tsebago o phela le bona le ka go ba sebosa gore ke bontšhitswe o le motho e le gore ba nyaka go bona ba go leka ka mokgwa wa bolwetsi bo tlago bo go lebile nako nngwe ba ka go bontšha gona ka mokgwa motho o ba kry-a le gona ke nnete o ka gare ga bolwetsi kampo ke selo se se sa tlago ba leka gore fahlosa ngwana wa rena e re ke fetiše tabeng ngwiši especially baprofeta ge ke bolela ka baprofeta ke bolela ka kakaretso batho ba semoya batho ba o tshwanetse ba phetele medimo ya bo bona motho o kgona go thabela gore nna wa tseba he ke bontšhitswe nteo ya diragala ya diragala o tlo bontšhiwa bo archbishop lekalakala a wa ka koloi ba go bontšha yona bošigo ya re o tsoa wa kwa ba archbishop lekalakala o wele ka koloi ga se le gore medimo ya gone ya go rata wena ba go bontšha nto e diragalang ke gore motho o la taba ye nkebe o e bonetse pele wa kgona go fahlosa ntate lekalakala gore ntate lekalakala go na le moloko o ke o bonang godimo ga ga o tlago e le moloko e le goreng ba le ba bohlale ba bohlabela ba go reretse ona mo e le goreng ba nyaka go bona o tsena ka gare ga mokgwa wa moleko wa koloi ye wago e tla go tseela bophelo mara ka baka la gore tša bontate bogolo ka nako e ntšhi ra ditšhaba ge ke re go ditšhaba ke ra gore neo ye re gana go e amogela re gana go ba phethela then wena o thoma go thaba gore tse nna ke se bontšhiwago go relela gore se a direga se tlo direga mara o tsebe gore o tlo di patela ke batho banke bo e le gore o ba botse matlho phapogositse go ba phafosa ya ke batho banke be e le gore o ba phološitse batho ba ba phela ba tswa ka gare ga meleko bontši ba rena re nyako gore ge o fa motho ditaba o botse motho gore hlokomela o wela ka gare ga lengopa motho le ena o mo tsang ditaba o expecta gore a bone lengopa mola o lebelela gantši rena batho ba semoya badimo ba kgona go go botsa gore ge ba go roma setse e le gore o tsene merwalo ba kgona go go roma gore botsa monna o la kampo mme o la gore re bona go tlo ba le bothata ba koloi kopitšana then wena wa gana ka ditaba tsela motho o la ba ka gare ga bothata ba thoma gore marata ba ela ke e bone he banna gore nne ke sa e bolele then wa thoma go experience taba ye nngwe ya gape ya gore man nna gantši badimo ba kgona go mpontšha taba ya gore ke botse motho gore go na le moloko wa koloi o tlang godimo ga gage ka ke go botse motho o ge fetsa go mmotsa ditaba go ra gore moloko o le o feletse ke maatla godimo ga gage moloko o le o thoma go felela ke maatla ka gore motho o le o a o tseba motho o le ena le ge a ka go nyatsa mo go di tla sala le yena ene batho ba bang tatso re wela ka gare ga leswiswi ka gore ge ditaba di thoma di re fitlhela ba go botsa gore mogalabe kampo mme tlhokomela re bona moleko o tlang godimo ga gago moleko wa 1 2 3 motho o expecta go bona moleko o go sasa gane o tlhotse medimo ya geno ya go rata ga se mang le mang mo a fiwa go ditaba a sepela fela batho bontse gore ba kry-e ditaba tshwanetse ba e ba yo consulta ba di patelela ditaba mara wena modimo o go ratile o theosa tsa geno ka baka lang ka baka la gore ba lekile go go bontšha pele ka mokgwa wa dipono ya re mola ba lekile go go bontšha ka mokgwa wa dipono then ka baka la gore o ka gare ga leswiswi kampo o ka gare ga makgotla kampo o ka gare ga dipalabalo taba yela ya palelwa ke go fitlha ko go wena mara medimo ka baka la gore ya go rata ya tsaya ditaba tsela ya di fa bo lekalakala le ba bang ba go tshwana le bo lekalakala gore fapoša ngwana ba rena ka taba ya bothata bo bo tlang godimo ga gage motho a thoma a nyatsa o tsebe gore go o nyatsa ga o nyatse medimo ya bo lekalakala kampo ga o nyatse lekalakala o nyatsa medimo ya geno ka baka la gore ditaba before di fitlha mo go wena medimo ya dipoledišanong medimo ya gene e thoma go tsea ditaba e boledišana le ba ga lekalakala gore lekalakala medimo ya bo lekalakala ka baka la gore ngwana lena o filwe bohlale kampo maatla a go thusa setšhaba ka semoyeng kampo ka diphekong
tšea ditaba tse le di romela ko ngwana wa rena ba leng ka gare ga leswiswi gore ngwana wa rena a kgone go inoga ka gare ga leswiswi, ngwana wa rena a kgone go ba le bophelo bo bokaone. Then lekala-kala ditaba di a mo fitlhela tšea ditaba a yo fatlhosa ga go fa tsona wena wa nyatsa. Nna ke fodile, nna ke di tlisitse ditaba tse go wena, nne ke a fola moyeng le medimo ya gešo e a thaba e a hlakela. Wena ba geno ba thoma go riba ga difatlhego gore ba re lebelela re tsene matsapa a makana go ronya ka ba ga lekala-kala ra ya dikgorong le bona ra boledišana le bona ka ngwana ba rena ba ga lekala-kala ba re dumella ya re mona ba re dumeletse ditaba di a fitla ko ngwaneng wa rena ya re mona di fitlhile medimo ya gešo ya ba lekala-kala ya tsea repota ya ibušetša ko medimong ya geno ya re ditaba di fitlhile. Ba geno ba thoma rena kampo ka tsa bophelo e ka pontšhe le rena ya samile lejwe ya re bošigo a robetse a bontšhiwa. Dipono ke ka mokgwa modimo le badimo ba bolela go le rena ba leka gore faposa gare ga mathata gare ga maima. Then modimo a romela bahlanka kampo a romela didupe a romela baprofeta dingaka ka go fapa-fapana gore tsamang le go fatlhosa bao e le goreng setse ba tsene ka gare ga bothata ba tlhokile tsebo ka mokgwa wa leswiswi. Right, re gatele pele mo lenaneong la rena le le botsebotse lenaneo la bakgethwa ba morena letsatsi le la Sontaga, letsatsi la Sabata, letsatsi la morena. Ke re modimo a le dire ka go loka, modimo a le hlogonolofatse, modimo a le bulele tse di botse, modimo a le fetse o lellago ka tsona, bao ba lwalago ba sepela modimo a le hlogonolofatse a le inole ka gare ga mathata a le leng ka gare ga ona. Bao ba sokolago moyeng, bao ba senago khutso maphelong a bona, e le ge ba tlaiša ke ba le ba ba renago bao ba bušago mmušo wa leswiswi. Ke re modimo a le lwanele, modimo a senole dira. Re ka se palele ke go phela ka go tshaba ba senama. Ge o bala ko Jakobo wa bohlano o e thoma ko 15, Jakobo o bolela ditaba. Jakobo o bolela ditaba o re thapelo ya moloki e a fodisa. Ge re khunama re rapela, ge re rapedišana ka nnete re hlomogile pelo, motho wa fola, motho wa tswa ka gare ga mathata, motho wa loka semoyeng. E re go le ka gare ga mathata ngwanaka o re ke na le modiša ke tlabe ke hlokang. Modimo o tlo go lwanela, modimo o tlo go dira ka go loka. Ke fela gore Jesu Kriste o re nna ke lwela bao ba nnyakago, o re ke thuša bao ba lego mo go nna. Jesu Kriste o re ga o le mo go nna le nna ke tlo go ba mo go wena. O re le nna ke tlo ba mo go wena ge o le mo go nna. Mare bontši ba rena re nyaka gore modimo a re lwanele. Ge re thoma re tsene ka gare ga mathata, re thoma go ba le bothata, re thoma go gopola Jesu Kriste, mare re thoma go tetebala gore ge go le bose, ge dipula tsa mesarasara di re nela, re thoma go lebala morago ko re tswang gona. Then medimo e thoma go makala gore motho o re mo file boroto ba gore a kgone go tiphediša yena le balapa la gage, mare o thoma go lebala morago ko a tswang, o thoma go ba ka gare ga boikgogomošo. Then go thoma go ba le bothata. He mathata a thoma go go fitlhela, o thoma go bitsa modimo. Modimo o re eng, nna ke thuša bao ba lego mo go nna, nna ke thuša bao ba nnyakago. O re ge o nnyaka le nna ke tlo go ba mo go wena. Nka se go tlogele o wela ka gare ga mathata e le ge o le mo go nna. Go mo go tsosa ye e tsosang. A re atiseng go tseya modimo re mmee ko pele. A re tseyeng modimo re mmee ko pele, modimo o tlo re lwela. Modimo le mangeloi ba tlo go re lwela ka gare ga mathata, ka gare ga ditlaišego. Bontši ba rena re a lwala,
re ka gare ga diphete tse di tšhisang bontši ba rena re gana go amogela neo ye ba kgalabe kampo badimo le modimo ba re file go yona motho o tlola a bina gantši ke na le go ba le bothata motho o tsea se fela o a bina o re le Satane ke mohlotse matlaga ya fedile mara motho a sa thomile go lwela go lwantšha Satane go thoma gore le Satane ke mohlotse matlaga ya fedile na o thomile neng go apara ditlhomo tsa moya ge o bala ko ba Efeso 6 bolole re aparang ditlhomo tsa moya gore le kgone go hlola matla a diabolose le kgone go hlola merero ya Satane mara ge fela le ka apara ditlhomo tsa semoya ka baka la gore rena re le ntwa ya nama le madi rena re lwa ntwa ya semoya rena re lwa ntwa ya semoya mara gangkgolo ke gore nyaka Jesu Kriste kwa leng gona gore morena le yena a kgone go ba mo go wena a kgone go go lwela ka gare ga manaba mare go sa te ka tumetse ko morena go bina ko 200 feleng tsa Sione e re ke dumetse go morena ke mo neile pelo yaka ke dumetse go morena ke mo neile pelo yaka ke kwa ke tlalelana ge ke tla mo tabeng ya morena ka baka la gore bontši ba rena re gopola morena ge re le ka gare ga mathata ge go le bose re lebala modimo le badimo kampo mangeloi bontši ba rena re te golagantšha le modimo mara re sa lemoge ge o re bophelo ko wena fela empa batho ga ba tsebe batho ba latlhegetse ke tsela ba gelositse ke sebe e re lentswe moya ga o latele lentswe nageng tsotlhe mo le yang gona batho ba tsebe go phela batho ba tsebe go tlhogonolofala e re go lo tlhogonolo ba e reng ge ba kwa ba tsea ditaba tše ba ipolokela tsona e re gona ba tlo go tseba go phela go le tlhogonolo ba e reng ge ba kwa tseo di bolelago ke Jesu Kriste kampo melao ya Jesu Kriste ba di tsea ba di polokela tsona e re gona ba tlile go phela taba tsa borapedi ga se tsa go raloka di nyaka o te tsebe o te kwešiše setšhaba sa modimo ke re bao ba lolago modimo a le kwa le bohloko bao le nyaka go mešomo ke re go tlogela le gono modimo le badimo ba le dire ka go loka dilong tsa lena tse di botse di le atele tseo le di nyakago le sa kgone go di fitlhelela mara e se ka go rata e le ka taba tsa ba senama ke re modimo a sepele a ile go le lwanela modimo a romele mangeloi a kgethegileng a ile go le nwalela dilo tsa lena di loke di le sepelela ga botse ke a tseba bontši ba rena re tshwenya ke taba tsa semoya mara gore ke tsena ka mogagolo ke selo bontši ba rena re nyaka go bontšiwa tsela ga go molato o re o nyako go bontšiwa tsela mara o tseba gore dira le tsona di a phekola dira le tsona di ba le bothata dira di kgona go go bonela pele ba go eta pele o tlo o dula mo o leng gona o le ka gare ga matlhabi go sa loke selo bophelong ba gago o tlo o dula mo o leng gona tsa bophelo ba gago di sa kopane o tsena ka gare ga mebereko o a kubiwa mare gore o a lebelela gore o kubetseng ga di kopane taba tse di sepedišana le leswiswi kampo ba o re paletsego ke go tšea neo ya bagalabe yeo ba re kgethetse go yona kampo neo yeo re fang ke ba borena
then ba thoma gore senyetsa ko meberekong tabeng tsa rena tsa marato go a senyega then motho ko ona a thoma o nyaka go ema mola go thatafile ke rata go dira so re boele go tabeng ya rena ya legono go tabeng ya dipono ne ke ile ka fela gore ke fatlhoše ba borena ba re leng ka gare ga mathata ba re leng ka gare ga leswiswi ke re modimo a re dire ka go loka modimo a hlogonolofatse bontši ba rena rena le go bontšiwa re lwa le mokgwa wa makgowa kampo go tla lekgowa mo bophelong makgowa a kgona go tla ka mekgwa mebedi nako nngwe lekgowa ge le tla ko go wena bontši ba rena ge o tla lekgowa ke mokgwa wa tokološi ge re bolela ka tokološi re bolela ka selo se e le goreng se fomilwe ka moya wa bahu tene tokološi ela ba ethea ba e dira tse ba e dirang ba tla ba e romela go wena tokološi ya tla ka mekgwanakgwana ye mentši godimo ga bophelo ba gago bontši tokološi ba e romela gore e tšeele bana ba modimo kampo setšhaba sa modimo maatla ba e romela gore e tle e tšhilafatse madi ya tla gore e lwe balekane ba seka ba dula bophelong ba gago e le ge yona e re ya rena bophelong ba gago mara badimo ba leka go go bontšha gore ngwana wa rena bona sera se fihlile ba bang ka polelo nngwe motho o kgona gore he ge ke bontšhitse tokološi e fihlile go ra gore badimo nne ba leka go tla mo go nna ka tsela aowa badimo ba go fatlhosa gore ngwana rena tlhokomela go na le molokoši o ba lekang go romela godimo ga gago wa tokološi e tshwana le ge e ka re o robetse wa bontšhiwa o tsene ka gare ga thobalano o tsebe gore dira di go fitlhetse ga gona gore ba re selo ke mpho ya badimo ge o robetse o le ka gare ga thobalano ge e ka re o robetse wa tla mokgwa go a ba le mokgwa wa thobalano diponong tsa gago o tsebe gore tokološi e fihlile e tla ka mekgwa e mentši tokološi e kgona go tla ka x ya gago e kgona go tla ka mogala ba gago wa robetseng e te phetošitše yena e kgona go tla ka motho e le goreng ka sekgowa ba re ke crush or e kgona go tla ka setshwana sa motho mo botsebotsebotse mo bophelong ba gago then e fihle e titirele tse yona e tlileng tse ba e rumileng gore e tle go di dira godimo ga gago ye ema ya ema balekane ba ka se dule dilo tsa gago di tlo thatafa tokološi e kgona go direla mehlolo e re ke se ka bolela kudu ka yona mara tseba gore ge e ka re o robetse wa bontšhiwa o le ka gare ga thobalano o tsebe gore tokološi e go fihletse ga gona tsa gore badimo nna ke letse ke fiwa badimo ba letse ba nthometse ya badimo o ka gare ga leswiswi nyaka go emaemela bophelo ba gago balekane ba tlo tsena batho ka baka la gore e ya ba lwantšha e re yona ke yona e renang mo bophelong ba gago nako nngwe e kgona gore ntse o robetse le molekane wa gago yona e nyake go feta pele e re ke se ka tsenelela ka gare ga ditaba tšeo ne ke no lefatlho sa fela gore thobalano ke tokološi e tle go tseela maatla e tle go tšhilafatsa madi e tle go dira tse dintši tseo di sa loka go bophelong ba gago nako nngwe o kgona go bona lekgowa le ja ka gare ga ntlo tseba gore tokološi tle go tseya dijo ka gare ga lapa o kgona go bona lekgowa le roropa ka gare ga ntlo nako nngwe ge le robetse menyako e a bulega mabona a thumega go direga mehlolo le mehlolo go robetse badimo ba go bontšha gore ngwana rena bona sera se fihlile
mara ka baka la gore ga o emaeme e kgona go fihla o e bone mo diponong o re ke a ilwesha e be e wine mara nako nngwe o kgona go eleswa o e fenye e be e le medimo ya gone e emaema mara kgangkgolo ke gore kgomo go tsotsa ye e tsosang medimo o ka se nyako gore e go fe matlhatsi medimo e tloge e go fe e go šireletse e go lwanela ka gare ga dira e go direla tse ka moka mara wena o relaxitse eng o godile wa bakana o sanka wa consulta wa nyaka go tseba tsa bophelo medimo ne ntse e go tlhokometse mara go tlo tla le nako e le goreng medimo e thoma go katakata ya bulela dira ya tsena gare ga gago ya ba gona o thoma o nyaka go emaema bontši ba rena re na le lenyatso ge re ya go ditabeng tsa sedimo le badimo setsong sa borena ka ke le botseng boporofeta bo kgethe gore bo tswa kae go ya le ka mokgwa le mponang ke apere ka gona ge ke go boporofeta ke boporofeta ke seporofeta se romela ke modimo le badimo doesn't matter ke tsena kereke ya bakgethwa kampo ke tsena kereke ya ye nngwe le ye nngwe tse re di tsebago dikereke tsa rena tsa mefutafuta ge mangeleo ya theiwele a romela ditaba a re tlogeleng go nyatsa ke fela gore ditaba tsa nnete ge di go fitlhetse o tlo di ukwa re tse ke tsa nnete ene se ka la tšhaba le gore botšiša dipotso ge e setse re theolosa ditaba ka gore ba bang re na le go setle ka ditaba tsa nnete motho o mmotšiše dipotso ke a leboga yo a bolelago mo ke archbishop lekalakala ka lefatsheng la Pankop boikhutsong section next to tax rank bao ba nyaka go ikopantšha le rena ka hlahlo ka tsa semoya kampo bao ba nyaka go tsa bophelo kopana le rena mo go 082 4745 805 082 4745 805 le ka founa nako nngwe le nngwe yeo le lokologa gore le ka founa ge le nyaka hlahlo kampo le nyaka thušo ka tsa bophelo re tlo leka ka matla go le thuša ge le sa re kry mo mogaleng re tlo no fela ge le šile di-miss call re boela ko go lena then ra kgona go rarolla mathata right re boele go tabeng ya rena taba yela ya taba ya dipono kampo ditoro se ke le ka go se dira mo ke go le hlatla gore bontši ba lena le a bontšiwa kampo le a lora ge le robetse mara ga le kwešiše gore dipono tse di ya kae dipono di tla ka mefutafuta motho o kgona go bolela gore nna ke bontšhitswe ke bona gešhe tsena ka gae nako nngwe go o dutse o na le go ba le nnete mara o tengangiše ka baka la gore o nyako go kwa ka moporofeta kampo bahlathollo ba tsa dipono ge o bona geshe kampo koloi ya go rwala baswi tsena ka gae go ra gore go na le bothata go na le sefifi se le se leng gona ka gare ga lapa kampo go na le bothata bo botlang bo bo nyakang go rapedišiwa go rala gore yema o nyake tsebo ka seo se diragalago ka gare ga lapa kampo seo se tlago go diragala sepela o bona moporofeta kampo sepela o bona didupe ko wena o kgotsofala go gona gore o ka kry-a thušo right ke a feta motho o kgona gore a robetse a bontšhiwana le ngwana o kgona go nako e ntši go o robetse o bontšhiwa o na le ngwana e tla ka mekgwa e mentši o ka kry-a le gore ngwana o mo tseleng nako nngwe ge ke e bušetsa ko go generalizing ke a go bontšha gore o tlo ba lesego tse di botse di tlo tla bophelong ba gago ya re mola di go fitlhetse ditšhaba di a makala ba re he banna bo lekalakala ba sa fetsa sekolo mara ba sepela ka kareke tsa ditonki go tla bjang gore lekalakala a fitlhelele kareke tsa ditonki kane ke dilo tse e le goreng di pakilwe gale ko morago batho ba ne ba feditse ka tsa bophelo ba gago ba rarile meraro ya bona mara ba galabe kampo medimo le modimo ba leka go go bontšha re ngwana a rena tlhoka go fela pelo tsa gago re sa di lokiša rena ke rena re renang ke rena re laolang bophelong ba gago then ba go tlišetsa tse di botse o robetse ngwana o bontšho ngwana o tshogile gore banna nna ke tlo ba le ngwana
ga ne ba go bontšha gore tse di botse di sa etla bophelong ba gago kana ngwana ke dimpho ngwana ke mpho bjale medimo that's why ke re e tla ka tsela tsa go fapa-fapana ge ba tla mo go rena especially ka mokgwa wa dipono ene ge ke bolela ka dipono tse so a ke bolele ka ba profeta kampo didupe kampo dingaka ke bolela ka setšhaba ka kakaretso bontši ba rena re a bontshiwa kampo re a lora mara ka go se kwešiše le go tlhaloganya then rena re bona e le gore ke lorile ke na le ngwana gane medimo ne tlile go bontšha gore ngwana rena ko pelenyana kwale dilo di ile go bulega bophelo ba tla ba kaone wa tla ba kgona go thuša ba ka gae le lena ya re ge le la robala dimpa di tletse medimo ke yona e laolago a re fe modimo le badimo sebaka sa gore ba kgone go tetaola ka maphelo a rena ye ngwiši ya batho ba re sa e lemogeng bontši ba rena re na le go bontšhiwa re ja go ja ga wa loka o se kwa thabela gore wena o letse o bona o ja ditso tse di monate wa tseba ge ke tsoa ke kwatile gampe ka re ke bone ke ja pizza kampo ke ja nama ya kae tsa dishopo tsa go fapa-fapana ba ba bohlale ba kgona go tlisetsa sejuso o robetse ba kgona go romela tokološi e reng ge e fitlha tokološi ela e fitlhe o go jese o robetse e le ge ba go lokela mokgwa wa tracka ka gare ga teng kampo e le ge ba go lokela bolwetse kampo seo ba tlabe ba se rerile ka bophelo ba gago ba nyaka go bona se tsene ka gare ga teng bontši ba rena re lora re ja ntho go ga ya loka e re go o lorile o ja ge o tsoa before o ja o phete taelo ba bangwe ba kgona go berekiša moroto a gae wa mathomo a go nwe ke pheko ba bangwe ba ka re mara ba ba bohlale ba bohlabela kampo balaodi ba leswiswi kampo dikgoši tsa leswiswi ba kgona go go romela ka mokgwa wa sejeso o robetse sejeso a se tle ka mokgwa wa gore motho wa go tshelela fela se tla ka mekgwa e mentši mara medimo ba kgona go go rata ba go lemose o letse o robetse o ja tene ke bothata ba go rata ke nna le modimo ba go rata ke nna le mmoloki a re ikeleng tlhoko re tlhaloganyeng ditaba tsa bagalabe kampo modimo ga a bolela le rena re se ka ra thabela go bona re ija ge re robetse mo le sa kwešišego gona le fele le re swara ga go molato ikopantšheng le rena mo go 082 4745805 yo a bolelago ke archbishop lekalakala kampo dr lekalakala go tswa lefatsheng la pankopo ge le fitlhele ka lefatsheng la pankopo taxi renkeng la nyaka ga dr lekalakala kampo kerekeng yeo e šomaga ka tsa semoya le ka sebe ka gare ga kanego ba tle go le bontšha kampo la re founele ge le le renkeng re tlo go le thuša ra kgona go tlhatlhana ka tsa semoya aga re a leboga re a leboga tate ke a lekwa tate ile ka gore ditlhapi tsa mefutafuta o dulora ka mokgwa mang ke hlalošitse gore motho o kgona go bontšhiwa a tshwara ditlhapi kampo motho o kgona go bontšhiwa a reka ditlhapi e sa bolele gore tlhapi ke tlhapi ye feng tlhapi ke mahlatsi ke di-lucky godimo ga gago ke dimpho
wa lehlogonolo e re ke go fe tlhatlho nako nngwe ge o sa kwešiše mokgwa wa dipono kampo ge e ka re o robetse wa bontšhiwa se seng sa ponopono yele ya se kgone go fitlha mafelelong tsoga o tšhume kerese e tshweu o kgopele pono yela gape tšhuma kerese e tshweu a ke re o bontšhitse o tshwara hlapi mara ge o re o tshwara hlapi elo lahlela sa go tshwara hlapi ka gare ga meetse then pono ya kgaoga ke ge ke fa example kgopela pono yela o kgopele modimo le badimo gore ba e buše kgopela fela pono se ka kgopela tse ntši then o boele malaong a gago medimo ito go araba ya go fa tlhatlho ka seo se bonego ke nagana ke kwagetse tate ke tlo go araba ke sesimang Mengel Kagiso tla ke go botse sesi ge o bontšhiwa o bolaga noga ke go bontšha gore dira di fihlile dinoga di tla ka mefutafuta noga ya medimo ke hlware then o kgona go bontšhiwa dinoga bo mokopa ke sa bolele ka noga ya badimo go na le noga tse di tlanka ka dikhalakhala ke dinoga tsa badimo e yelo ka gore ba tla ka mokgwamang ke tšhaba nako mara go na le noga tse e le gore di tla di go kitimisa e nyaka go go loma go na le noga ye e ka reng o robetse wa bona e go lomile tseba gore ba go berekiseditse dihlare ebile dihlare tseo di tsene mo go wena ge noga yeo e ka re go robetse wa bontšhiwa noga e go lomile ke go bontšha gore ba bohlale ba go kry-ile yema o emaemele bophelo ba gago then ge o ka bona noga e go lelekiša o išia o kitima o išia o tseba gore ke meleko ya go latela yema rapela ngwanaka kampo yema o emele bophelo ba gago o khuna mo go rapele medimo e tlo go lwela kampo sepela o nyaka thušo ba profeteng kampo go ba le ba berekang ka marapo ba kgone go go thuša mošate amen 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 yena o bolela ka tsela e gore ge ke le kwati Stefina a ge o lora o bontšhiwa mokgopha wa pudi ya mmala o mošweu le bosekga gomme a re go mongwe o tla di araba ka nako e tee o mongwe o re ge o lora meno a etšwa aga ge o bona meno a etšwa o robetse ke badimo ba nyaka e tlo ba phethele kampo e tlo tšee merwalo ya bona ge e ka re o robetse right a ke re potso e re ge o bontšhiwa o robetse wa bona meno a etšwa ke taba ya go bontšha gore badimo ba nyaka gore o late merwalo ya bona ge ke e hlatholla gabotse o ngwaka ke bongaka ge meno a etšwa go ya le ka mokgwa nna ke ikwešišang ka gona ke go bontšha gore o ngaka ebile o tlo ba ngaka ya ditaola ke marapo ka botse tate marapo meno ke marapo and tla ke go botse medimo ge ka ba ka nna ba bolela le wena gantši ka taba ya gore o tshwantse o thwasa kampo o late merwalo ya bagalabe then o tea nako go yo ba phethela ba kgona go go wiša mo godimo ga mpeto ya re mola o wele mo godimo ga mpeto wa makala leino le tswile ya re go thoma o emaema wa kry-a o na le mokhino o tseba gore go o emaema ba go botsa gore badimo ba go nyaka gore o late merwalo ka gore o palelwa ke go lata merwalo e la kampo dipheko tsela ba tlo tšea meno a gaoa ke a leboga ba mogopa o kgona go bontšhiwa mogopa wa pudi
e ya le ka gore mokgopa o tla ka tsela mang bontši nako nngwe ba kgona go bontšha mokgopa wa pudi o apere ge o bontšhiwa mokgopa ola o apere nako nngwe ke go bontšha le wena gore o mongwe wa lefapha la ba ba kgethilweng mo tsa semoya ke thwaso e sa no ba thwaso ke seo ke re go e ya le ka gore dipono di tla ka mohlalamang a tiša go a tlhaloganya medimo ya geno nako nngwe go mo o sa kwešišang gona tšea sneifi o bolela le bagalabe tšea sneifi o ye solong o bitsa medimo ya geno o re ke le mpontšhitse mokgopa wa pudi ye tšweu mare ke ka gare ga kgakanego ga ke kwešiše gore pudi ye le nyaka go bona e dirang godimo ga bophelo ba ka le lena ba tlo go fa tlhahlo medimo e ya kwa tate Bishop go kwele Amen. a ka tšhisa gore bishop a na le tsebo le maitemogelo a tša bongaka le tša moya tša spiritual tisa tša bongaka amen o ka tlhalosa gannyane gore tsela ya gago ya bishop e tsamaya ka tsela jwang e kopana jwang le sengaka aga ke sure gore motho ba dutšeng wa iputša jwale gore moruti a fela a fata taba badimo goreng moruti a fela a fata taba ya bongaka goreng a fela a fata taba ditaola o ka no e ripanyana gone e ganyanenyana go tloga mo o laele babugi ba Facebook o ba laele ka kgona go tswana tobela amen ka go leboga tate ke question e botse batho ba ka makala gore bishop goreng a kwešiša ditaba tse ka mafapha a farologaneng nna ke tshwentse ke badimo mara badimo na ba tla ka mokgwa wa dipono ke batla go shothela na ba tla ka mokgwa wa dipono mara ke sa kwešiše ka baka la gore nna na ke nagana gore go tshwantse go tle motho a ntsie a nkise tlhatlhong ya dilo tse tsa bongaka ne ke sa amogele leneo right e re ke ko go yona gabotse nna ke tlile ka thwasong ke tlile go thwasa tsa bongaka tate e le ge nne ke tshwenya ke badimo e le ge nne ba nketela ke robetse ba mpontsha diponong ya re ge ke le ka gare ga thwaso then go hlaelela medimo ye meng ye e le goreng ke medimo ya sekereke godimo gaka medimo ya boeteledipele ba fitlha mo go nna ke robetse ka mokgwa wa dipono ba mpontšha gore ke moeteledipele ke tshwantse ke etelele setšhaba pele ke thuše batho ka tsa semoya ebile mo godimo ga mogo ke na le bagalabe ba e le goreng ba mphile bongaka mo e le gore ke thuša batho le ka marapo bjale ke thwašitse sengaka kampo ka marapo e be ka thwasa le sekereke e be ka fiwa le maatla a gore ke thwašitse semoya ke thuše batho ka tsa semoya batho ba tsebe go hlampholowa batho ba tsebe go kwešiša gore modimo wa sekereke le modimo wa sengaka ke medimo e mebedi e bereka ntho e tee mara in a different way that's why go na le nnyoko ya sekereke go ba le nnyoko ya sengaka mo nakong ya legono medimo e kgona go aparela ba go fetsona ka moka re kgona go phekola ka lefahla motho o kgona go tsena ka gare ga ofisi ya ka ge ke le gae a nkgopele gore tate nna ga ke motho le dipheko ke kgopela o nthuše ka semoya re a kgona go thuša then ba bangwe ba kgona go fitlha ba re tate ke kgopela nna ke tlile go nyaka tsa bophelo ka taba tsa marapo re a kgona go go thuša a re tswalele bishop o e tlhalositša go botse question ya ka mafelelo re kgopela Amen. o laele le go fa batho dinamafounu le di-direction ke a tsore ba file kwa maragonyana Ee. ga gone ba babedi ba bararo batho ba bonang ba fetša go tsena go jale Amen. ba o kry-a kae ke rata go leboga babugi le balatedi ba letlakala le la professor D Moremi le bao ba tere go nako ya bona ba reka di-data tate gore ba tle ba kgone go kwelela ditaba tse re leboga thekgo ya lena ke re modimo a le dire ka go loka tse di botse di latele maphelong a lena tlhatlhong ya lena go tsa semoya rena re gona ka gae mathateng a lena go tsa bophelo re gona ka gae ge le lokologile re tlo le thuša yo a bolelago mo ka ge setse tate a boletse ke archbishop lekalakala kampo doctor lekalakala go tswa lefatsheng la pankopo boikhutsong section e kopantšhe le rena mo nomorong e latelago ke 082 4745 805
082-4745-805 ba ka re kry-a nako nngwe le nngwe tate mare se ka ba bošigo thata ka nako e ya bošigo re robetse ba ka re šiela di-miss callo nako nngwe re a kgona go boela ko go bona then ra kgona go ba thusa mo o thusega gore re tlo ba botsa gore re tlo kgona go ba thusa kere bjale ke rata go dira so papa ge re ka se rapelele setšhaba se kampo ra tswalela ka thapelo re tlabe re dirile bošaedi ge re tsene fela re sa bula ka thapelo mo tsatsing la sontaga mara dilo ka moka di botse ke modimo diro re leng godimo ga ona ke morero wa modimo bjale ke tlo go rata go leboga ke romele dithapelo lefatshe ka bophara ke re a re inamišego difatlhego re leboge morena modimo mabele di a go loka kgoši mese ya go loka wena o kwa magodimong ke romela moya o mokgethwa setšhabeng sa gago ke re papa romela mangoloi ya bophelo a kene gare go pelo tsa bona go rene wena ka mehlale ka matsatsi o ba šireletse melekong mathateng o ba šireletse malwetsing meleko e fetogele fela godimo ga lena modimo a lefe matla le bohlale tsona tsa go phela tlase go moriti ka letšatši phelang ka boikokobetso re gopele bohlale go modimo ke re bao ba lwalago ke romela moya o mokgethwa maphelong a lena ke re modimo a le dire ka go loka modimo a le inole gare go mathata gare go ditlaišego tsa bophelo ke re tse di botse di le atele maphelong a lena lebitso ke la tate le la morwalela moya o mokgethwa amen. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast.